Tim gabungan Basarnas terus ngalin nelayan Madan Koti Arte ane ilang uling Rabu 6 Oktober. Nganti jani Minggu 10 Oktober korban konden tepukine. Korban ane asalnya uli Banjar Banyuning Desa Bunutan Ento terus aline nganti di perairan Nusa Penida. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Basarnas Karangasem I Gusti Ngurah Eka Witnyane tugas Minggu 10 Oktober nuturang korban aline uli jam kutus semeng. Tim nunang Rib Basarnas uli Pantai Melasti Ahmad Desa Purwakarti. Ia ngarepang korban tepukine setonden hari ke-7. Petugas masih ngalian uli perairan Seraya ajak Padang Bayi Kecamatan Manggis. Angine baret aja ombak ane gede ngaenang proses ngaliin korban agak keweh. Keluarga korban masih ngarepang apang iwayan Koti Arte enggal tepukine. Awalnya ombak gede di perairan Bunutan Karangasem dugas Rabu 6 Oktober ngulung jukung ne Koti aja panakne I kadek Sumitre. Ulian ombaki ane tegahne 3 meter entu mekeda 2 gulung ombak agat I kadek Sumitre selamat. Yan bapane nganti jani anu ilang. Tim Bali Express ngelaporang.